Inferno bung somna Ziaktu Toni Rãlte Efraim Chuan amui mullim chu voin asambuk zet chu alai taka bari a chen phoka dar thelanga ain en chuan ain nui hok mai Bollywood star Miswal Paul zinga mi ani du mel kher mai member ron ni du te mu angai miawa wangin a in chei dang lam lo theilo Judy pasal angura anti chu aring tok viauna a Emily inti kha anule pa tha sak anni si chuan avalar lo si em ti in ngai dana lo nei mana vele chui reng anni awangin film khurtluk a omlo ani Efraim mabak ala ko viau tho mai zo ching pui lak chwa alangai cheu akuta anu te pon a him ringin anda ngama rin tlak ani ti lanti rangai anu puile afanu du omzet te chu fob zawin ram hnuaya a in chu a chhuah santa a amanda po vakan ve sham chu atume Dr. Zira Chuan jail tang zinga an pole lak lu thei tur nia rin ho chu alis thladwat duata ama a an chairman zolian sanga pa Dr. Ramlian ero mai ani puzira hian ama aya fing ani awangin a chanvo hi a chu sakle mai alawa tin zovipa anga an chhal puliana kha jaila kumli atan nuwa in ok luma mu ani a jail thang ram olaya phomani nge tuna chuan Dr. Zirapon beise na ron nei tharle in an pol chu din tharle a zoram kalphung thak chu an tumru hle vo in lama ron kan tu la khan zo ching pui an kol thu aron soi hlo le ngala suang to na tam tak anei chhole a thu nei na du wang te hian mishing hian poichak kan vanei lo chin tak em chung alis chhuah an pol te a tel tur som tur ati te chu a chem dan dana Erika po tel talo thim zar kha du jok shim Erika hi chu a hlau ru ve tho a che dan engkim shetu ani miawa aka a an vai chuan a chevek thei don tlatani ti chuan aru karalin malak na chu an chan chhota a ram an la duai mai the ani enga I ata emni Roger te chu ka fapa ang che ina chin ka ngai to engtin nge ka la ka changin election anga dingpui oki chu aring viau ashil hai le ti po mela alang ka sia lom duat pui engkim ka sheveke I mangai to ziate engai sak ziate nen ma se kan chiante ngoi fanei thei to lo tur so ngai tuate homami adopt ai chuan an sha chian sa le ke ni chung ne na kan le inzom zel theina turatan Roger hi kan pengei turani nakina fanau dangte po kan la nei don Roger anu le achung te hian an laron ngai ven thut mai the boina na cha jok kan ton lo nan zirsanga ten an enkol hi afu ani ro sang pui chuan ati dam thupa dingi ero angoi rana alung ero a oi chi alau ti alang Roger chu atira khan han en enge monakha neima se an lo cheng ho rei tel tela amangai na po athuk ve tial to ani zirsanga te akhongai lo po ani lo ma se han kaltir dai kha angai ngam chi alo chu ani kan sui thale donya tuna chuan in ngei to nan hun kamamo dingi chuan ati tange a ro sang puya po abungmut mai bela chuan malsom pe kamu hil lai chu munom ti zetin a thlir ngoya anu le pa achun ko pa adu omin naw sen ma ni se amit meng te chu afin mel riau ima chung te pon an lo she thiamin amanda an khonga I ve ema bela anaw chia ta wanga nunram chaw kai thoa a han omle ta chu an lom viau jok pe kapo an duat hle ma se ale sen ve maya han pum kwala han chon chai thei alani lo nen bela kuta a omdeu top mayani ima pon anu pui mit menga limna lo injar chuak le amu chuan nuam ati venga chutiang taka belan fa lo otsu akhongai angreng jok hle bok kan amanda ero ala har chiang thei meu lova ron har zau chang chu neima se ala chong hlei theilo samale ima chuan an ven chok deu top mai ani zan lama sama hi thlaiwara chuna mu hil thung chutiang taka ven gor ni ta chu Dr. Muan puya chewai hle ho tu te lam achangin arang thei ang bera amanda nuk chat tura thupek adong to si a ol sam ho si lo avei tuak seka ti dan tur ro man vat achulani
Amithor akaltir tak te po kha la en thlak zui zel an ni a. Report adon danin an chung te bula kirin nun phung pa ngai an zom le vek to a. Hanrin hlel om na tur an shelaw ani ome. Ni arin dan sa kha ania. Mi huai chen le pui sak nei lo an ni lo miawa. Pui sa du wang chawa thok an ni a. An ni na a pui cha mang puin an ka hup sak thei an ni kha ring reng ani. Ebi akol ta top mai. Ebi zan in su ipui na kamamo atlat. Ina tho zo fil lo hi run zo fil lo lo ta che. Local top la ruam man na ka siam vek to ti in. Ebi chuan. Zan ina chuan ZCP ho tu pa nen kan in mudo na sin. An pole lak lut la kani don le don lo min test don ani aron ti a. Ole ani chuan naktuk zana hun lo in siamang che. Amanda hi ahar fima ahar chhuah tak tak ma in kan da bawangai. Rin hlel kan kai lo nan. Dr. Muan puya chuan ati a. Phone ada ngal. Aron meng diara tlemin amit meng afim chane. Sama chuan tui alo thlit sak ngal vat. Thil tui ril lam ni lo engma ai phal sakala ni lawa. Aril atam chin ngotang. Drip hi an khai reng zoka. Tui chu tlem te ina. Zoi te hian. Kazungin kasya ati sapa. Nizan tling khan azun an lasiak saka. Vo in nuwa khan doktorin. Angai to lawang hei achasaw naya. Saman apui chuan ama pui na jung thei to ang ati awangin an siak sak talawa. Sama chu athawata Amanda ong pha chu avadapa alo hu dap mai. Azung nge yani mel. Imut puan hi thak lokang o khomo kapu mangche ti le. Zawzeta Amanda pomarwala. Jip an phoilai ni boka azia lau. Thutlenga chuan amutira. Ong pha chunga sarang an pha sa awangin mattress tak chu a hu lawa. Bedsheet vala chuakin a pha tamwal muala. Azei te chiam lo. Mar thamang lo zeta a pha nuwa anupui chu amutir le a. Ike kor le penti thlakang o ati le zat. Amanda la chu achichang to der si lo. A ang chuan sama chuan a ke kor le penti chu a hlip sok-soka. Ke kor fai le penti hak thattir le ta a. Za a po lak thei ani to lo ni hi. Amanda ril ru chu a fim chhawtran to awangin. Chutia saman han boy pui chu in thlashung thau ma se. Nuamati. Hetianga in ngei sak na hi atong khat ve bokani. Amu chat le nu chuan. Kachunga he thil ti tu hi man ani to em ati sapa. An la zong mek sama chuan ati ringot. An vazong muharve. Kanti na chang khan zong ro se. Ka coffee ina changa hitia om hi kani ati a. Achong zong chuan a om a in sep dora. Iha hle ani kha chong tori su an manvat mayang. Film khurangai do na. Chu wangania imanen kan ven chok che. Chun lama kanu ti an ron lang ve ze uzo bok sama chuan ati ta du a. Amanda po amai mi ching le dai. Anu te hi aron chang le at china. Afapa ashe chuak lo thei chin lo. Bela kuta a om to a angai to alutuk po tle mina zia dewe. Tuna chuan thi thei alani lo ti ina in ngai to a. Athita lo ta sa. Dam kho chwa tuma a in san marve deu po angai do ni na sia. Ngura le Efraim chu anin ma chon rana. Ngura mu tum dan ne na dang dai. Amma achu chu avai pa a angati. Ma sia in che dang lam ani aring ril rudeu. Engwangin nge ZCP chu runjum ve idu Efraim chuan ati a. A o chu mi pa ti a shiat le. Kanupui wang hi ani pakhat. Tun hnaya zantin deuh tho mangchia in akai har thina. Anu thi to mu thinin Zawrama Secret Society din thar an tum thu le. Zawram chu setanalal ram alani don ti alo cha zantina. ZCP hian ti thei anei tak mialin ti in karon zom ve top mai ni ngore chuan thutak zetin atita a. Efraim po abunghut. Hei hi chu mi khwal lem lo. Ma se thil danga chen na tur ala tam deu awangin an la hol fu lo deu chau ani. Chuan Secret Society chu alading rengin ishede wem ni atile supa. O karing judi pu jail atang bek hian engtin emo jail chunga tangkhwan helampo hi anron thunun karing tlatani ati veta zela. Efraim ngai tuana zovi aron langjok.
Sarkarin zo ching pui an du em chan chu he pol ruk wang hi ani ang ti ring thiam nga la a zia chu sarkar po Lucifer lal ram din na ko nga in nam hnoi thuk hle ti na ZCP chawin chu ado dal theyang chu pathian pui na azara ole alom ome lom takin kan poma che kem lama irem chan lo pon heta amun lo ngak la secret society chui tur bi ti ma ilun ngal don nia ati a anui sang bok ngura po thawai mai tuna chuan anupui mai ba ka annu panun tinuam lo ru tu do turin a in pe ta e judi pon apom pui nge be cheitlat ani ngur nen anin mu nuwa ebi Emily tia in chal ne na in muturin aizol tlak lama cottage phal tak pakhat lam chu apan le tawang wanga magdeu mai chu Emily tia in chal hi belchian chak riau na nei tlatani chu achan au maring bok Emily chuan alo ngak ran to a film khur takina luta amit meng fing zat chuan mel tur lai bik a she chat viau camera kamruk ani ti chu a thle kwal chanani chutianga rin hlel tur oma a shar lo hnuwa chau a thu a Emily chu nulanal ber pol ani nge yang asam athla hnianga korfual a khup khu phalo atong chamma ma ti tur a in me em mai ni si haboka a mel chu a sexy ti maila atok via ome engwanga ZCP ronzom ve du nge ini le atidam thlupa ngik fai chungin sarkar hi ka hualom ka chungte ka nei chun min lak saka mal takin min omtira chuwang chuan ti chiat vek hi ka du ani ati ngera cha du si cha chuak si lo ang ber ome Ephraim chuan apoi hle mai inu le pa te chu engtia boral nge atita a Emily chuan nozetaron melin motor accident awanga thi a shiat ani a anni a ma se sarkar ku thlak nge ani ti ke hian ka chiang kapa kha khati lai khan officer lian ve tok tak ani a sarkar hian thil dik lo anra man na konga tel ve turin an soma ma se annar fit thachak thung chuwang chuan kapa chuan humota ani ati dap dapa do soi mel la apu der silo inu le pa te ming ka she theyangem la ring hlel ru chungin Ephraim chuan ati a kapa chu lel chung nunga ania kanu ero lel tlan thangi ani aizola khosa kan nilawa champhai lam kan ni kanu ten min kalsan nuwa aizola ezona thajok awm ta kin ti in karon suk thlave ta roya soitu angin kapa sum min hu cha ve zong zong la kapate aten aru karalin thu neitu te bethiamin an lo fang manau ei veka kanin le lo ngei po min chu puya chu ero ka hminga alo wangin in chu ka shalta deya heta karon umta ani atile borbora Ephraim chuan ngai dan siam thiam harsa ati hle min she thiam la film khur tluka omlova ipa te chu engti kuma nge an boral ati le ta a kumli kalta a khan alo ti hnual rai Ephraim chuan achin chhia takara chuta ani kan pol ronzom ta la thiam thil engemote inayem sarkar hanti chiat na konga changkai tur ati du a Emily chuan nui sen chungin mei chenal tak kani a mei chia kani te ka in she chiang hle bok tu ma hne lo kala nei lo kan pol tan chuan ka in huam thui hle ang ati ta sara Ephraim akhisuk Emily soi omzia she thiam lo tur khop ani bik lo boka ngai dan siam thiam harsa tiru hle ma se Emily hian sarkar alo hove tak ani chuan manru tangkai tak tur alani ina sia a laglu lailo ka an kem lama an shwai ma a choi zong endik le chu tha atita a alom ome kan pol member inita ti ina kuta phar chuaka Emily chuan alo wan ve zat nget zeta in merin anin chibaita a Emily in amel dan chu Ephraim chuan a shethiam ma se tlu ka tum lo hetiang te mai chu atan nar har sa an ningai lo nupui du omle fanu mel thatak anei to a alung oi to ke di ros le jeswa po amanda kan turin anin zui chuak ve meka an mani chan chuak tu anu nulat laia changa pui tu amanda chu an thlau thathiang lo ani top mai
heti mek lai hian zir sang ate nu pa pon an ma ni chan chuak tu chu ron kan ve tumin an in an chhuah san ve mek boka Ephraim la damdo in panin atlan mek bok in mu khom na danglam tak ani nge yang lom sang ate ero a chhuah chak azar druai renga wangin ngurin doctor adil tange nge a rem ati chia launa a lom sang a chu damdo ina po han enkol vak ngai na hek lo le a rem ti lo thei talawa ma puyan apa te chu han shwaya lom sang a cher kwam chuan rilru atikal thui du viawang le atlang wal laya chachapol in chual huai le thashui nga tak ani thinania tuna chuan a upat mel to in nguri te chu afa ani du mel to zok ma se eile in lam ati that chuan azia chhowe le mai tura nga yang sa pon in le lo alo toy num viau meya adul po apwar lang ve viau to nguri alom khop mai zanria chu muan pui te chung kwa nen an ei hawa lom sangan naktuk zana ipule chen ompa puringa te so wa palai sela hetia in shen be reng zong adik love ati chuar chuara sa le ma puya an thawai mai nguri po chuan ni e vakal te se ipa pon zia omlam apan chhota boka amai ro chu sumle pai lama hei ipa enkol na lama kan han in pai ve de unwal chia mi ti anga ti bung lam kha chu kan ti ve theilo mai theiania alo ti ve a sa chuan ke chu tiang ti vak lam ka du lo tlan kau ang mai ni se ka du jok alo ti wata ngori lom jong takani ba ka alo rai puar ve to bok nen rai puar ul nu a ti bung hi chu za thlak lama te po akala lom naw te chuan uchang pui om ve che inin nei ni chu ti ro u ti in ma puya amela a u chuan lainat mel zetin ningot mai alo tel ve thei to mai thei chin ati supa lom sang le nguri anin mel zau ringot naw te hi di rose ang mai khan avoi khatna hian angetin vombei ang thlor ani rewa abial pa chu wanted ani ti sherang chungin thauthak atum lo chiang hle sang pui tan po he mei chia hi chu a hlu lo thei lo ani e samachuan nel om takin local ru lo leng ru alo ti sok soka di rose le joshua chu kebina chuan an luta amanda ero alo chumu a amit mengdul raya chuan chawna te po alang the ma si alo nui ve shama di rose chuan eitura ken sakhote chu alokara chuan akhung sak zunga zir sang ate no pa hanron lut vele ta chia di rose le zir sang amit in tong chak chu lo hmutu anom hau lo na a di rose chu azak chem the boruak chu awap ngal hul hian a sha the jos le kimi ero chuan an she thiam lo thungang Ephraim aron lut ve ngal zata kebin alian vak chi lawa an chep ti deu mi pa om hola an palian lom ang reng si Ephraim chuan pangpar moi je thi aron ken saka kemin alo khoi sak ngal wat kha I that to viau kha I elpui te chu an thodep dep tu ang thawat la phuba kan la ang Ephraim chuan ati hmuta lo om ve dang te chu alo sha chil on to awangin aza pa du lo an hek don lo ti a she chiang bok nen samala amanda laka a in pumpe hlom top to bok si amanda po chuan nia he ka zia chhovia ve in naute a thazel mo ati sapa o thazele ifa pa chu tu ku ta nge ida tak alo ti wata imanu pui bela khan min enkol sakri a samala ke min boy pu yanga chi kanu te lamla an boy lai alo ni khernen ka por boy du ta lo ni kha samachung te thlawang hau deu takin alo ti a Ephraim chu di rose te ho chu en kwalin in bolai ai chuan mu po in nuam to zo ka ni hi nelom takin ati a di rose chuan cho ka he to rap he ka thau tung mai alo ti ve wata an boruak po ajang khai chhochan kimi mit meng nwal rai reng ero di rose chuan a she thiam lovin ama wang emni ang ti angai to le zok chin ma se kimi chuan mit mei chia a mu chuang bok si lo zir sang a po chuan ni dang a phame ulawani e ma se in thunun thei ti taka atong kam man te chu ala jang khai hle thawa reimoi tok a om nuwa Ephraim chu chuak ta a afala amanda biak adu nen hun an nei ri talo chu ani kha
zirsanga chuan kha di rose le jo chhuah chu karin ange in lo in zom ta chat ani mo in nei ve vadru ti in a fiama jo chuan nia real reng chi ani lo min tho bo chan dai palang ti in di rose amela di rose po anui chang kimi chuan in fa du om ngutang in mel thadun sia ati a anukul chu akun dai zirsangan lo she thiamin akut avon sakvata she thiam te u tun lai chu anawa otlutuka anaw chiat ka twar thar le ani hi ati sok soka amanda chuan kimi lungai ma ta che ke nu la thankin senior to lutuk pon fa kala nei theilom fadu om deu in la nei le vat mayang ti in lo hnem vata an din mun a shabik miaw lawa nem ngot mai lo chu ti thei anei lawani ka chalom ka pm si ka twar reu lutuka ka mu thi in thlau zung zung zelani hi kimi chuan lo ti vata joshua chuan di rose melin kankal to mei don em nyang ka duty hun le don tlat ti in a rona di rose du thu samani zirsang ane na in matuna thut reng kha a in sang marrei mai mai nia apoilo ani amanda kankal phutang o remchan vele kan lokal le ang lodam thawat la ti in anui sanga amanda chuan ole alom lutuk o in lokala inu min lo biak ro o ati chapa an chuak zui ngal saman avatha zirsang ate po anom rei em lo rosang pui te no pa ne na zanjia an ei do na wangin an chuak zui ve deu chu ani mai e ni e rosang pui rot angin zan ina anu patuak ni te chuan zanjia an ei do na ni rosang puyan thilpoi mo tak choi ho tur kan nei ati bok nen han chul chi ni ina lang lo resort chu are ngoi mai mi khwal tu ma nom lo ari ni thu angin tu man thleng thei ri lawani zandar riat vela resort marlam balhla wana tang chuan mi pakhat ke bai hi aron phe kat nok noka an manager ki ma chuan lo thlir rengin kukte le na thokdang te chu thildanga atir bo tawata chu ke bai chu ron phe jelin manager do kan bula thlen chuan a in tuam na puan chu hlip sok soka ki ma chuan in chung zo la lo ngak reng to che film khur ula o ati zoi supa chak takin in chung zo lam apan ngal a han thlen chuan anu pui du tak shing nun har sana kara po phasan ngai lo tu chuan alo ngak reng to a an han in mu chuan nget em in anin kwa vong mai arin phei chu amit tui atnam ngala apasal rim ashele ringot po chu lom om ati tak zetani an han in tha fel chuan achung zola pher an pha chuan an chuduna tuna po hian min en thareng to mai theni rot fel chuan ati a an rin lo lama kan kwal dei don lom arin ni chuan lo ti maya an han inform ngoi phota phera arini chu azang thal zonga mutirin kha chen an lo in thlak thlel na te kha an shi thladun ta a thala chu a eng ngang mai si boruak anwam tok viau bok an zo fel nuwa ti hian kalet le photanga boruak dang a omle vele karon kal le ang tuna chuan hetia akha to ka kanin mu hi atok din mundir thonga da chi hi ka du lo rat fel chuan ati a itel lo chuan engma hi anwam lo arini na ti seplai chuan ruat fele chuan an chak kong an lai thara changa thil tle zau chu han muta a ludro rang takin vat ati ngal tuar ama po chu chi ngal vut vuta arini po ham hai man lavin in hnuai lama achuk zui ngal ruat fele po ai na tha sok soka a korkil hnuai ber achil mek lain abul chi a syntax pop thom chatur an dari chu aron ri fuwa mai a omzia chu chilain an non kap ti na arang ina in sa sengta a in chungzol thanglama pangpar jam chi an da chuan far thla in kho thanglama atlan thlata puata eng anei lo na a thla eng tho boka in pal nok ma se alum em lave ti hian an ron zong ngei do na kem lam chu apan du ri ta lo khoi lai emo a khovar hun nga mai ati thuta a arini po thu an zot le ngei don ti sha in a chan dan tur angai tu aro rawa arin ain an en thla in an vil pe tlat ban san chu an tum lo mel ang reng khop mai
Abi chu hospital a lutin doctor muan pui office a lut ngala. Alom ome abi zan ina inai chun zomang muan pui chuan alo ti wata. Abi chu achungoi reng thung. Muan pui chuan almira bula saranga engemaw intuam chu pe in va in thlak ro ati zoi chupa. Nurse uniform alo nia. Abi chuan ein me kher mai. Muan pui po chuan it mel zatin chillem khol chungin alo mel rul nia. Sirin sa damdoi aka lu nuwa. He thil nen hian dar so mai valu tanga. Ngoi lukte samale amanda ten email an she ve to I in cheidang lamangai. Tinge mo kalo suilok lo o atile nuwa. Lungai su kathiama lom tile abe khona rwala. Dar thalang ma chuan avadinga. Engemo ain noi tamial miala. Ayin chei zo aron hoi chwale meu chuan ebi ni to lavin Emily kha ani tadai. Amit meng ero lens aken to lo awangin chik taka entu tan chuan ebi sul nu ala mu thei thung. Ma se chu tiang zan rei to a chuan tu kho kha in an chik arin omlo. Sirin su lekang va in amel rana. Amanda mangchale ati sapa. An zanja kil chu hundang ayin an tak ran meya. Han ti tia han fiam thu po an nei lem lo. Rau sang puya chuan. Zanja ei tura ka som chan si uchu thilpoi mo taka oma. Kan nu nen kan soidun nuwa. Atan po a chatur le keini tan po a nakin zela kan filim theina tur kong ni in kan ngaya. Kan fa uzok mipa Roger so ani na taka chuan. Ka chian hlui fa pa ani a. Apa ero arab lamdai ani. Kan chiani chuan apa ahla owang le apa ten naute shalsak antuma wangin kakuta ada ta a ma si ama wanga han boy le zau chu kan ne tuna hi chuan apu te lam chuan an laron ngai ven to ri lawa ma se Roger hi an tlangwal chawanga anu te chung lam hian an laron ngai ven le thau karinga tin an mangai wang ni lavin sumle pa ya wang zokin loisi naute dang an laron piang chawanga ama Roger hian kan thla ani ve lo ti sha in shi om alati ang ti kan hlawa dingpui phei hi chuan zebnak emo atira phei chuan kalaka athin ur hial nge a afa ang tak taka Roger alo en to awang ania chu ania ka soitum fa in nei thei to lawa Roger hi in fa anga in enkol theya in mangai don ani chuan in kutahlan hi poi kan tilawani ati tadap dapa Kimi aham haina sangang mai. Lom tur nge lungai tur ti po asya thiam lau. Zirsanga ero ain ngay tu avung vunga. Rausang puya melin. Chian pa, chian cha ni ilaw tling le mai. Matse na kina buhay na ito pa angem. Apu telamin anron ngay vin huna eng tu ngay ilaw soy takang ati ah. Rausang puya chuan. Anu hi nizana khan kabipop thay siya ma. Ani chuan karwa man na engkim apom thap vekani. Apu ten anron ngay ven huna, anu in aron lato ti in katsoy mayang. Anu hitsu kan rama aron ho arin omto lava, ama pun adu dan ani bawk. Kalama katsuan buhay na omlaw ati olsam eta. Kimi chuan, oy, patian hiyan min law le ensan lawani doon hi. Kalom may kay zong, nukul chavin aron ti chhuak lola. Dingi chuan, ningot may. Zeb law chuan kay chuan atira pomharsa kati ah. Ama Roger kan enchin kalay natsi matsi apa in chiang taka hansoy taka khatsuan atana chaber turzok ni in kasile ta a kangay via wang alaw tive a zirsa nga po anuy ta var mai enghuna nge ni ang atita supa Efrain Chuan amit anway chotchota tuna hiyan Emily profile check chale in athu soite kha digle diglaw afin fia me kani Anu le pa thi hun nia soya chuan chutiang thil thleng chu aom hau lawa nu pa athi na te chu new sa te polan ve chuai om takania sarkar lamin an thup jok nge ti ero shebik lo tin Emily in ti in a om na mun nia soya khan abul na ya chengten Emily thalak an han en pon chutiang mechia an shian ngai lo thu an soi tlatani ngai dan siam thiam harsa ati chan tariaw maya Alaw lalut ve luklak to boxi an kem lama shwai ero atum talaw phot he meichia hi sarkar spy po law ni te reng se
an pol tana man changkai dan a mai na ring Amanda anga fingzik tluak ani lo photanga adu ang chu a mumai bik tur ani lo ti chu Ephraim intiam ruk dan ani Emily file en nuwa zo thing pui lak chhuah dan tura angai tuan a seng chhole ta a zovi hi ama a in pe mai nge sarkar lamin an la lui jok ti ero a shelo ama zovi chu kam khat lek pon bethei se chuan ngai dan a siam thiam mai tur hi ania anda na mun po la shi si lo ma se engti kong zong pon zovi chu mo kir le atum thlat ani he me cha hi sarkar ta ani don ai chuan thi se a thajok ti ngai dan ane hial dana zovi poimo zia chu alang ruak mai ome Dr. Moan puya chuan sana chu mel zovin ama ading chu chiang takina en le te a bu ngut pa in kalro le cabin number 8 o ati zoi supa atar mit phena amit meng chu phurna hli rena khata Dr. Mani se midang nun na aladon ta chu ania an hlotlin nge a ring ni turani Amanda thi thu an puan zar huna zoram mi puite omdan turte alo mit thla kwala sarkar lam ero chuan ebi nen an hlo an pun nge thungang ebi chu syringe humran chungin a chuak ta a cabin lam chu panchat chatin a syringe ken chu a hum het sau sawa Amanda hun top khar saktu ani theitur chu a in chuang hlua mai step azo chuak chia ti in nurse pakhat atoka a phudeu jok a mel chu engin aron chun chian ema wangin alang chiang thokhat aniang nurse chuan aron enjui wangwanga a mu ngai lo wange a chal a chuar nang mai ma se thok tu thar po ani ve thei tho tiril ru chungin a chuk thlak san ta zoka ebi chu Amanda cabin bula ading rana athin phu po arang ve deu kongka chu zoite in ahonga Amanda chu lo mu hil sak mai thutlenga samsona chu lo chua phone alo khoi mek nurse amu rwal chuan pe ka hun to ni mo alo ti wata achong chuan asia angti hlavin ebi chu abungat Amanda jibur lam chu panin syringe chu alekwa a Amanda chu an thom wange aron meng diara fi alo roi hian nurse chu han mu a nurse ero chuan a harti a shelo ani mel jib lam ngot chu a en thung Amanda chu meng chiang thei ta dewa nurse kuta syringe chu awa mu ve a ma se thil mu dang anei tlat chu nurse chu akut a khurnia mole hei chen dam do ina omin doctor le nurse alo ma chon fo to a doctor le nurse kut khur der hi amungai tlat law an duty ani angin ol samte in an hlen mai chen tin nurse mit meng tak ran le engemo in phum ru po chu Amanda chuan a muta zela ngai that lo nei na tuam ngal engma ero a soilo nurse in drip chunga syringe akalu rual chuan abana venflon anwa chu resign noya a hlip ta daya nurse chuan aron harti a mu chuan meng boinak hian anui saka achong du mia lo thung Amanda pon alo nui let ve sak ati tur ati zo chuan a chuak tanal nala kongka bul pon lama chuan ding datin thok ala hoka syringe chu lekang zovin ihna I thok cha ati sapa Dr. Moan pui office lam apan le tangala chunzom zel tur